Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'd. Ina ama sematan jarin tiang nini mami sanak bijeng para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah jelo mangkin tiang pelinggi sami masih tetican sida Allah subhanahu wa ta'ala kesehatan kesempatan. Alhamdulillah jelo mangkin tebarang-barang malik beriuk ngaji, tebarang-barang beriuk ngendang gi, temalik bercerita, temalik berkisah gi maramanik Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran faksusil qasas, berkisah ceritaan kisah-kisah searak niki kisah-kisah sebagus adin jari pelajaran nggih. Nah, mau kisah terbaik niki tentu denar lain kecuali kisah deside Nabi Muhammad SAW, sejarah deside Nabi Muhammad SAW. Saingan kembe niki pelajaran paling luwih paling berharga. Nabi Muhammad SAW niki marabasen maramanik desida Allah subhanahu wa ta'ala wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad SAW niki inama sama tanjarin tiang la yantiqu anil hawa, iya ndeen babase, ndeen beruni berdasarkan hawa nafsuun, berdasarkan kemelek dirian, mbesa mbesa arali angan menucapang ndek nenten maraniki nggih, nden maraniki in huwa illa wahyun yuha. Manik Allah subhanahu wa ta'ala selapu ucapan, selapu bahasan, selapu perkataan desida Nabi Muhammad SAW niki adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jarin niki riwen. Nah, maka setiap perbuatan, setiap ucapan, setiap tindak tanduk sikap desida Nabi Muhammad SAW niki adalah langsung terbimbing desida Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW niki bersifat maksum, terjaga, terpelihara oleh dosa, oleh kesalahan, kekeliruan. Mawinan niki tahu berajah tentu ada sak paham agama Islam niki, ada sak paham mbe sak kena, mbe sak salah, mbe jalan bahagia, mbe jalan sengsara. Elek sida Nabi Muhammad SAW nggih. Mo Nabi Muhammad SAW niki tepinak si Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tiang peligi sami sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh sak solah, contoh sak solah. Ya terut nggih at copy paste mara cara mangkin nggih at copy paste plak jamak-jamak dalam segala sisi kehidupan bisa entat mampu nggih. Terutama sak wajib sekali niki adalah dalam masalah beragama, dalam masalah penyembahan, berbentak tak nyembah tiba desida Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu dalam sisi kehidupan lain, berbicara bergaul, berbicara bermuamalah, dan seterusnya dan seterusnya. Jari niki, Tayyip mungkin insyaallah ta lanjutan pembahasan
sirah nabawiyah niki makin tama le pembahasan aqwamul Arab, kaum Arab niki nggih. Kaum Arab niki. Nah, sebelum niki wah tiang pelinggi sami bahas. Oh iya, pintar. Nah, oleh pertemuan sebelum saya bahas tentang lokasi, geografi dari bangsa Arab niki. Nah, mungkin kaum sarali Arab, nggih. Mbe asalan bangsa Arab lae. Saya jadi papuk balokan. Mbe lean lae niki. Nah, niki ya tiang pelinggi sami akan bahas, nggih. Aqwamul Arab. Qala al-muallif rahimahullah taala babasa Syekh Muhammad Syekh Abdur Safiyur Rahman Mubarak Furi rahimahullah taala aqwamul Arab. Wa amma aqwamul Arab faqad qassama al-mu'arrikhuna ila thalathati aqsamin bihasab as-sulalati allati yanhadiruna minha. Beliau berbahasa kaum Arab niki, bangsa Arab niki terbagi si para ulama, menurut para ulama ahli sejarah terbagi menjadi telu jenis. Telu jenis bihasabis sulalati. Nggih. Sesuai kanca silsilah nenek moyang niki. Nggih. Sai papu balok asalan niki nggih. Allati yanhadiruna minha awalan al-Arab al-Baidah. Bagian pertama, jenis pertama teparanaran al-Arab al-Baidah. Bangsa Arab al-Baidah. Al-Baidah niki artiin sawah punah. Wah telang ih. Wah napiaran wah bis punah wah nggih. Napi bahasa sasa kan tiang bingung napi unit bahasa. Tapi paham nggih punah. Artiin wah bis telang wah musne wah dinara napiaran. Wah dinara ruan mangkin nggih. Wandara siseun wah. Bangsa Arab sejenis pertama. Al-Arab al-Baidah. Wa humul Arabul Qudama. Nah, niki adalah bangsa Arab salae nggih. Sakuno lae niki nggih. Alladzina lam yumkin al-usul ala tafasil kafi'an tarikhihim. Niki badan para ulama andet bausit boya anwah berembe riwayat tentang lae sejarah lae wah telang wah den cukup rincian-rincian tentang sejarah lae wah ngonek lalu lae den tercatat nggih lagu iara niki. Nah misal Ad wa Samud wa Ta'sin Mim wa Judes wa Amlak wa Siwaha. Bangsa Arab sampai termasuk dari Arab al-Baidah atau Arab sawah punah niki. Contoh niki kaum Ad, kaum Samud. Niki tersebut dalam Al-Qur'an. Nggih, berarti tentu Arab memang Al-Qur'an sebagai bukti iara. Nggih, kaum Ad, kaum Nabi Hud, Samud, kaum Nabi Saleh. Kemudian Ta'sin Mim. Nggih, Judais, Amlak, Wasiwaha dan beberapa kelompok bangsa Arab yang lain. Nah, niki termasuk diantara Al-Arab Al-Baidah, bangsa Arab sawah punah. Nggih. Sanian Al-Arab Al-Aribah. Nah, kedua niki tersebut taran Al-Arab Al-Aribah. Al-Arab al-Aribah ni saya niki wa humul Arabul munhadirah min sulbi Ya'rab ibn Yashjab ibn Qahtab. Saat tersebut bangsa Arab al-Aribah niki adalah
bangsa Arab berasal ele napiaran keturunan salab ya Arab napiaran sa berasal ele keturunan Ya'rab ibnu Yashjub ibnu Qahtan. Waktu sama bil Arab al-Qahtaniyah. Nah, ia terjolok karan Arab Qahtan, Arab Qahtaniyah. Bangsa hak kedua niki, al-Arab al-Aribah niki teparan aran atau terjolok karan Arab Qahtan. Nggih. Salisan al-Arab al-Musta'rabah. Nah, musa ketelun niki paling bajangan jari niki nggih. Bangsa Arab paling bajangan niki. Wahiyal Arab al-munhadir min sulbi Ismail wa tusambil bil Arab al-Adnaniyah. Ketelun niki al-Arab al-Musta'rabah. Atau istilahan Arab asimilasi. Bangsa Arab yang dimasukkan ke dalam golongan bangsa Arab. Yaitu bangsa Arab napiaranan berasal elek keturunan Nabi Ismail alaihi wassalam. Nabi Ismail ibni Ibrahim alaihi wassalam. Waktu sama bil Arab al-Adnaniyah. Ini kita jolok aran Arab Adnani, Arab Adnan teparan. Taib. Sanian al-Arab al-Aribah. Nah, mungkin secara rinci penjelasan tentang Arab al-Aribah. Nabi penting untuk bahas tentang jenis-jenis niki. Ada mengerti lemak pasal bahas tentang sirah nabawiyah lebih lanjut lemak. Nggih. Nah, tahun berdait antara silsilah A akan JB, sahabat A akan JB dan seterusnya. Ketika Rasulullah melakukan perang dari A ke B dan sebagainya, kemudian berperang Aus dengan Hazraj, nah berbentan persatuan dan seterusnya. Loe niki fungsian lemak. Jadi perlu perlu faham dulu, nggih. Jenis-jenis bangsa Arab niki. Taib, mungkin terbahas lebih tafsil, lebih rinci tentang al-Arab al-Aribah. Amma al-Arab al-Aribah wa ya Syab Qahtan famahduha biladul Yaman. Nah, beliau berbahasa niki Arab al-Aribah niki atau bangsa Arab Qahtan niki ia tahun tewok lah ia tahun narak pertama kali ele biladul Yaman, negeri Yaman. Waqad tashabat qabailuha wa butunuha fashtaharat minha qabilatani. Namu kabilah-kabilah Arab Qahtan atau Arab al-Aribah niki loe jarian. Yo loe anak keturunan niki menyah loe. Fashtaharat minha qabilatani. Lagu ada dua eksis no ada dua. Eksis terkenal. Ada dua bangsa. Nggih? Dua bangsa atau dua suku blek lah, nggih. Yang pertama kabilah Himyar. Wa asyharu butuniha Zaid al-Jumhur al-Qudha wa Sakakik. Namu bangsa Himyar niki paling terkenal. Turunan-turunan niki adalah Zaid al-Jumhur, kemudian suku Qudha'ah dan suku As-Sakaki. Telu paling terkenal. Okay? Tentang Himyar niki, lema Himyar niki arak kerajaan Sabak jarian kan, kerajaan Sabak atau Ratu Bilqis niki.
Nah, seara dalam Al-Quran tersebut taran khusus sekek surat taran surat As-Saba. Nggih, terceritaang berembe dalam surat niki le perjalanan Nabi Sulaiman mendakwahi Ratu Bilqis. Nggih. Kemudian berembentanan menguasai berembentan kalahang, berembentan takluang bangsa Himyar atau negeri Sabak niki. Arak di dalam surat Sabak di dalam Al-Qur'an. Taib. Alba Kahlan. Nah, makin Kahlan. Jadi ada dua kabilah paling populer, paling terkenal, Al-Arab Al-Aribah. Pertama Himyar, kedua Kahlan. Wa asharu butuniha Hamadan wa Anmar wa Tai' wa Muzahhaj wa Kindah wa Lakham wa Jutham wal Azad wal Aus wal Khazraj wa auladu Jabnah muluk Asyams. Jarin bangsa Kahlan niki yeloe kabilah-kabilah turunan Malik sa terkenal loe alain menyah Malik. Sa paling terkenal niki pertama bangsa Hamdan, sa kedua Anmar, kemudian Toe, kemudian suku Muzahhaj, suku Kindah, suku Lakham, suku Zujam, suku Azad, suku Aus, suku Khazraj niki penduduk Madinah. Nggih. Sajari bangsa dari kaum Ansar lema, suku Aus dan Khazraj. Nggih. Wa auladu Jafnah muluk Asyams. Dan juga bija-bijen Jafnah muluk Asyams. Raja-raja, datu-datu negeri Syams. Niki lain nyebar saran Kahlan niki. Nggih. Wahajarat butunu Kahlan anil Yaman. Nah, penjelasan pertama baru bahwa Al-Arab Al-Aribah niki kan mbe taon tewok mbe taon nara negeri Yaman. Nggih. Itu bangsa Arab seaslin. Itu nara, itu tewok, itu lahir niki kan muncul negeri Yaman. Satapan Arab Al-Aribah. Nah, niki ada dua suku belek niki dua bangsa belek niki Himyar kan Kahlan. Nah, ternyata Kahlan niki sogol kalah dominasi si Himyar ni sogol pindah. Tayyib. Wahajarat butunu Kahlan anil Yaman. Kabilah-kabilah Kahlan niki sogol lelek negeri Yaman. Nyedien, nggih. Nyedien mano. Lalu pindah. Wantasharat fi anha'il jazirah. Nah, napiaran seluruh bangsa Arab lain lalu macam lain loe, nggih. Wa kanat hijratu mu'zamihim qubail sailil aram hina fashalat tijaratuhum. Pirana lalu nyedi negeri Yaman, yaitu sendeman terjadi banjir besar bendungan Aram. Niki jelasan dalam Al-Quran masih tentang banjir Aram niki nggih. Hina fasyalat tijaratuhum, sengan ha banjir akhiran kan gagal perniagaan nggih. Gagal perdagangan. Ini gawin nyedi boyak kehidupan sak lain. Di Dr. Rumano setarde melatari ketijara al-bahriyah. Nah, mulai zaman nike di antara alasan pada sokol dari negeri Yaman sengan sa arak tekanan negeri Romawi. Romawi niki negara superpower. Nggih. Nah, ia jadi tekanan, jadi mempersempit ruang gerakan. Sengan terkuasai
jalan-jalan lalu berdagang niki, jalur perdagangan niki terkuasai si Romawi. Nah, termasuk jalur perdagangan laut nggih. Wa ifsadihim tariqal bar ba'da tilalihim bilada Misr wasyam. Den sekadar jalur laut doang sede jalur perdagangan bangsa Arab kahla niki termasuk jalur darat. Nggih, jalur perdagangan jalur darat. Nah, piran niki terjadi ketika piran ketika negeri Romawi niki menguasai atau menjajah negeri Mesir kanjeng negeri Syam nggih. Ajarin dengan barat niki nggih, dengan Eropa secara umum niki nggih. Elek laek memang berjiwa penjajah nggih. Niki sederhana lah niki nggih. Tiang bait kesimpulan elek cerita sejarah niki. Jadi elek laek nggih. Bahkan elek sebelum Rasulullah SAW muncul niki. Bahkan sebelum Nabi Ibrahim, sebelum Nabi Ismail niki nggih. Nah, wah demen menjajah negeri Mesir, negeri Syam, bangsa jajahan. Si bangsa Romawi niki. Saya bangsa Romawi. Niki dengan Eropa mungkin Inggris, Prancis, nggih, Spanyol dan seterusnya nggih. Wala gharwa faqad kanat munafasah baina butuni kahlan wa butuni himyar adat ila jalai kahlan. Jadi ndet perlu heran niki ya, ndet bengak sengan kembe. Sengan le negeri Yaman niki kan ada dua beli. Kabilah beli niki ada dua. Nah, terjadi persaingan, tetap bersaing, saling jengah terus, saling berlomba-lomba, nggih. Nah, antara himyar kanje kahlan. Nah, ternyata saat lebih menang, lebih kuat, mendominasi adalah himyar. Akhirnya terusirlah dia. Yang namanya saya niki kahlan. Wa yushiru ila zalika baqa himyar wa jalai kahlan. Nabi buktiin bahasan niki. Bahasan penulis niki Syekh Safiyur Rahman niki. Sengan kembe gawet faham niki. Ya jari kesimpulan sengan himyar masih tetap bara elek Yaman sampai makin sementara kahlan niki jawah terusir wasogol luar. Nggih? Kalah nggih. Wa yumkin taqsimul muhajirin min butuni kahlan ila arba'ati aqsam. Nah, kabilah kahlan niki sawa sogol negeri Yaman akhiran tutu lain menyebar nggih. Sa paling terkenalan niki ara empat nggih. Ara empat kabilah. Sa pertama Azad, kabilah Azad. Wa kanat hijratuhum ala ra'i sayyidihim wa kabirihim Imran ibn Amr Muzaiqaba. Nah, niki alasan pertama kembe gawen hijrah le negeri Yaman sengan hata tena si ketua sukun searan Imran bin Umair al-Muzaiqaba. Niki aran ketua sukun, kepala sukun nggih. Imran bin Amr. Tayyib, fasaru yatanaqaluna fi biladil Yaman wa yursiluha arwad. Jadi pindah le negeri Yaman terus lain. Semasaru ba'da dzalika ila syamal. Nah, to bagian daya lain pindah. Wa hunaka tafsil al-amakin allati sakanu fiha ba'da rihlan nihaiyan. Ataf Sa'labah ibn Amr min al-Azad nahwal Hijaz. Nah, jarin arak secara tafsil lagun den bahasan si beliau niki
secara rinci embe tahun meruk embe lain berjulu pindah-pindah nah sehingga lagu terakhir niki saat tahun meruk niki adalah negeri Hijaz. Nah Hijaz niki ya berarti ya sekitar Saudi Arabia niki Hijaz, iya kan? Faqama baina Tha'labiyah wa Dziqarin. Nah, akhirnya tahun menetap nggih ele antara suku Tha'labah kance Dziqarin. Nggih. Nah, ele ieu tahun anu niki tahun napiaran ieu tahun meruk niki langsung nggih. Di tahun menetap. Walamma kabira waladuhu wa qawiya ruknuhu sara nahwal Madinah. Nah, dari Atab bin Sa'labah niki ketua suku niki berdua anak nggih, berdua anak jari niki. Nah, dia mana pada beli anak niki Malik kan pindah belen pindah dari Hijaz pindah jok Madinah. Ah Madinah niki lain tapanaran Yathrib nggih. Ye lain pindah. Faqama biha wastautanaha. Muye tan menetap meruk terus nggih. Tatu meruk kan pindah-pindah Malik. Wa min abna'i Tha'labah hadza al-Aws wal Khazraj ibna Harithah ibn Tha'lab. Nah, akhir menyah niki keturunan Tha'labah niki, nggih. Nah, termasuk di antara termasuk bayi balok Tha'labah niki adalah dua suku belik le Madinah tepararan Aus wal Khazraj. Aus Khazraj niki bapa anak temami en pada yaran Harithah bin Tha'lab. Berarti Aus kanca Khazraj niki bayin si kepala suku baru nggih. Aus bin Khazraj ibna Harithah ibni Tha'lab. Jadi ketua sukun baru aran Tha'lab. Ia pindah jok Madinah ile Hijaz. Nah, jarin baru ele Imran bin Amr niki ya berdua bayi balok. Di antara bayi balok niki tepara nara Tha'lab. Tha'lab niki pindah jok Madinah. Apakah selapun pindah suku Azad niki ende? Nggih. Sapindah niki adalah Tha'labah. Namun ia menyajari suku Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj niki lemak muja ya jari napiaran jari kaum Ansor. Nggih. Kaum Ansor. Ya jari tolong dari Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat menyiarkan agama Islam lemak. Ia jadi penduduk napiaran asli Madinah niki nggih. Ia jadi kajian berjuang dari Nabi Muhammad SAW niki. Kaum Aus dan Khazraj. Wantaqala minhum Harithah ibn Amr wa huwa Khuza'ah wa banuhu fi rubu'il Hijaz hatta nazalu bi Marra Zahran. Namu baibalo Imran selain niki termasuk arak teparan Harithah bin Amr niki Malik pindah nggih pindah hijrah Malik iya kance napiaran kance anak-anak ele semenanjung Hijaz sebagian Hijaz terus lampak terus pindah sampai meruk ele Marriz Zahran aran Marriz Zahran. Insyaallah le maklamat tica Allah Subhanahu wa taala kesempatan kemampuan untuk lalu haji atau lalu umrah insyaallah ada kesempatan ngeleneng mudahan bau ngeleneng
Ada sak wikan pada faham pada naon mbe ta'aran Mahr Zahran, bearan Madinah, bearan Hijaz, Zikorin dan seterusnya. Gitu. Mungkin lebih mantap liatit, gitu. Lamut mengerti mutawan niki, gitu. Thumma iftatahul haram faqatanu Makkah wa ajallu sukanahal jarahimah. Nah, lagu niki terus malik berangkat, terus malik pindah sampai datang nggih elek negeri Makkah nggih. Elek negeri haram, negeri Makkah. Muya tahun meru akhir lagu singkat cerita ngone-ngonean ni yang menetap penduduk asli Makkah niki dari kalangan kaum Jurhum. Muya sogol jarin terusir kalahan gitu. Ni jari ganti kan gitu. Wa nazala Imran bin Amr fi Umman. Nah, sebagian Malik aran Imran bin Amr pindah ke negeri Oman lain gitu. Oman niki di Yordania lah niki. Mungkin dari termasuk negara Yordania. Oman. Wastatanaha huwa wa banuhu. Ya tan maro ya kanje baibalaan gitu. Wa hum azat Umman. Ya gawen teparan aran azat Umman. Wa aqamat qabailu Lafar ibni Azad bitihama. Nah, sementara kabilah-kabilah Lafar nggih. Ndek lapah niki. Lagu memang ya aran Lafar nggih, ndek lapah. Maksudnya lapah dengan Lafar lagu iaran suku niki. Tiang coba baca nggih. Mohon maaf nggih. Memang iya bahasa niki. Ndek berjarak-jarak gitu tentu. Wa aqamat qabailu Lafar. Lafar ibni Azad bitihama. Nah, jadi sebagian kabilah Lafar bin Azad tinggal lele mbetan mero ele tihama. Wahum Azad Shanu'ah. Nah, ye teparan naran Azad Shanu'ah. Wasara Jafna ibni Amr ila Syam fa'aqama biha huwa wa banuhu. Nah, sementara Jafnah bin Amr niki termasuk napiaran bije-bijen nele kepala suku baru niki Amr niki Imran bin Amr niki to le Syam tahun meru ia lain pindah le negeri Syam wa huwa Abul Muluk Al-Ghasasinah. Nah, muya menyah dari keturunan niki dari datu-datu Ghasan, teparan Ghasasinah, yaitu datu-datu Ghasan, negeri Ghasan. Nah, lema Syam niki Ghasaniah niki ye kance Persia kance lema. Nggih. Ye berdatu juk Persia. Ye jari napi silahan negara persemakmuranan lah nggih. Mara itu laik sak terjajah si negeri Belanda, Hindia Belanda ini itu kan. Nah, itu termasuk di antara jajahan, nggih, taklukan. Namo lagu tapi lagu tetap jadi raja. Nah, menu juga ele Muluk Ghasasinah niki. Iyalah kurang lebih marah niki. Aden sak tergambar lah. Nggih, bergambaran. Nisbah ilama'in fil Hijaz yu'raf Ghassan. Kembali teparan Ghassan. Sengaan ele negeri Hijaz niki ele taun hamruk niki arak mata air, arak bowon atau arak sumur nggih. Arak lengkuk teparan aran lengkuk Ghassan. Iya sin paran diri kan. Suku Ghassan, jangan arak lengkuk. Aran Ghassan. Kana qad nazalu biha awalan qabla tanqulihim ila Syam. Nah, iya tan meru nggih. Nah, mo selanjutnya Malik pindah Malik ke negeri Syam. Niki sak pertama. Satu paran Azad, nggih. Sak kedua niki Lakham wa Juzam. Nah, niki arah endah
termasuk suku Laham dan suku Khizam. Wa kana fil Lakhmain Nasr bin Rabi'ah Abul Muluk al-Manazirah bil Hirah. Nah, elek Laham niki lahirlah raja setabaran Nasr bin Rabi'ah. Nah, arak kisah khusus lemak Nasr bin Rabi'ah niki. Nah, Nasr bin Rabi'ah niki endah ye arak kisah khusus insyaallah lemak kance papu Rasulullah sallam niki. Taib. Abul Muluk al-Manazirah bil Hirah. Nah, ye jari bapak atau bapak moyangan raja-raja Munzir sa negeri Hirah ya tahu nggih. Niki sa kedua, pertama baru Azad, sa kedua Lakham wa Juzam. Nah, makin sa keteluan. Banu Toy. Tamara Bani Toy. Saru ba'da masiril Azadna wa Syamal hatta nazaru bil Jabalain Aja wa Salma. Banu Toy niki berjalan terus lampak. Setelah Azad keluar, nia milun sogol. Milun pindah le negeri Yaman. Terus lampak andang daya, terus lampak. Sampai datang antara dua gunung. Gunung Ajak aja Gunung Salma. Gitu. Wa aqamu hunaka mu ye tan merok ye tan begobok ni kipina gobok hatta urifa al jabalan bi jabalai Toy. Sehingga akhiran gunung aja kance gunung Salma niki ye tejolok karan gunung Toy unin teparan gunung Toy dan gunung Toy. Gunung Toy un. Nah, ini gunung Toy. Taib. Nah, muyatan maruk saran Banu Toy niki. Ele celah dua gunung nggih berarti lembahan dan seterusnya nggih. Boleh nggih niki. Nah, sak terakhir sak keempat nggih. Kindah. Nazalu bil Bahrain. Suku Kindah niki merok ele Bahrain lain. Negeri Bahrain sekarang Bahrain nggih. Bahrain niki artian dua bahar. Bahar niki samudra laut nggih. Wallahu alam kau begunta paranaran Bahrain. Lagu intian wahyaran wah sampai mangkin. Nazalu bil Bahrain. Thumma ila mughadaratiha fanadur bi'adhra maut. Nah, pertama nele Bahrain tan meruk nah lagu karena kondisi terpaksa sesuatu kondisi air terpaksa pindah malik nggih mun belen Bahrain akhiran datang jok hadra maut ya lain hadra maut walaku hunaka malaku bil Bahrain. Nah, ternyata dia mendatang hadra maut pada pendaitan. Aneh masih susah marantat satu lek Bahrain ini. Temanazalu Najd pindah malik jok negeri Najd. Najd niki sekitar napiaran lek Saudi Arabia nggih lek kota Riyadh lah kurang lebih dan sekitarnya nggih. Sumanda nazalu Najd. Nah, mu ya ton maruk le negeri Najd. Wa kawwanu hunaka hukumatan kabirat asy-sya'ni walakinnaha sur'ana mafaniyat wa dhabat atharuha. Nah, ieu tahun menyah loe jarin pinak negara sendiri. Pinak kerajaan sendiri, kerajaan Mesa. Tentu berkembang kerajaan ini jadi bele lagu sabara entahan nggih. Antah wallahu alam nabi sebaban intin sabara entahan mau punah negara, hancur negara ni, negara niki, nggih. Mangkin dinar onasan malik, sisa-sisa wah telang doa, nggih. Niki. Wa hunaka qabilatun min himyar ma ikhtilafin fi nisbatiha ilaihi wa hiya quda'ah.
Nah, niki 4 sak terkenal. Nah, lagu ternyata memang arak kabilah-kabilah lain. Ele himyar nggih. Nah, sabaru niki ja ele napiaranan. Ele kahlan kan. Nah, ele himyar niki ele semeton si kahlan niki anu loe masih. Loe kabilah. Nah, lagu perselisihan termasuk tepanaran kudoah nggih niki diperselisihkan nggih perselisihan hajarat al-yaman wa sultanat badia as-samawah min masyarifil iraq kudoah niki pindah ke Yaman kemudian terus lampak sampai datang Irak. Nah ele napiaran ele dua Irak niki nggih ele pedesaan lah cara mangkin ki. Di pedesaan Irak niki terluik niki. Suku Kudo. Nah sebagian ulama memasukkan ke dalam napiaran ke dalam suku Himyar. Nah niki sak kedua niki al-Arab al-Aribah. Nah sak ketelun adalah al-Arab al-Musta'rabah. Nah niki sak paling luwek yat bahas nggih al-Arab al-Musta'rabah niki, Arab asimilasi niki, yaitu bangsa Arab keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Saya kan ya dari istilah niki ya asal Nabi Muhammad SAW lemak nggih. Ele terus Nabi Muhammad juk mami induk papun terus silsilah sampai datang ke Nabi Ismail. Berarti Nabi Muhammad SAW niki termasuk Arab al-Musta'rabah. Nah, saya ngambil pembahasan di bawah bahasan makin. InsyaAllah lemarut lanjutan balik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ican tiang paling kisami manfaat dan Allah Subhanahu Wa Taala rombo iman tiang paling kisami, rombo amal tiang paling kisami dan insyaallah ada bahagia di dunia kanca akhirat. Wallahu taala alam niki atur tiang kurang lebih tiang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.